Prema predanju Paštrovića, krajem 18. vijeka, brodom iz Sankt Peterburga na obalu Budvansku došao je visoki oficir carske Rusije, Jegor Stroganov. Nenajavljeno se obreo u manastiru Praskvica u Paštroviće. Bijaše to zadnja tačka na njegovom putu koji je započeo dvobojem, a nastavio isposničkim životom i zavjetom ćutanja do zadnje ure. Te godine carski kapetan Aleksej, plavooki markantni mladić gospodskih manira, htio je da izigra ljubav Jegorove lijepe kćeri Elisavete Stroganove. Vijest o prevari je brzo došla do Jegora, strogog a pravednog oficira i oca. Bez oklijevanja Stroganov izaziva mladića na dvoboj da odbrani ljudsku i porodičnu čast. Jegor je jednim trzajem desne ruke presudio prevrtljivom Alekseju. Kapetan je pao smrtno pogođen. Pri povratku iz bolnice kući u Sankt Peterburg, Jegor nije zatekao svoju kćer Jedinicu. Punih 7 godina tražio je Jegor svoju kćerku Miljenicu. Nije znao gdje se sklonila, je li živa ili mrtva, ili je grešni otac, možda pogubivši njenog izabranika, pogubio i nju sam. Prazan i raspolućen, pritisnut vlastitom mukom, brodom iz Sankt Peterburga prispio je Jegor Stroganov jednog jutra na pristan Budvanski. Uputio se do manastira Praskvica. Priđe Jegor igumanu Savu Ljubiši, učenom Paštroviću. Reče mu Jegor da je Rus, da želi da radi u manastiru i tu ostane. Ispriča mu svoje muke koje je prošao za posljednjih 7 godina i zlu sudbinu koju je doživio i tad se zavjetovao na vječno ćutanje. Smješten u malešnoj odeji manastirskoj, Jegor je samovao, a opet osjetio posebnu vezu sa tim krajem. Nedugo zatim, Jegor sebi odredi zadatak. Kamenim putem povezat ću morsku obalu sa Čelobrdom, koje nadvisuje Sveti Stefan i manastir Praskvicu. Svakog jutra, osim nedjelje ili svetog dana, isposnik je sa platnenom torbom u koju bi spremio samo komad hljeba i tikvu vode, odlazio u šumu šiblja da krči zarast. Na uzbrdici iznad mora, naoružan gvozdenom voljom, razbijao je ljuti primorski kamen sa željom da poveže plažu sa Čelobrdom iznad manastira. Pristigao je tada u Praskvicu. U smiraj ljetnjeg dana još jedan Rus, mladi golobradi momak melodičnog glasa o kojem se ništa nije znalo. Ispričao je gdje je ranije boravio i da mu je monaško ime Jelisej. Jelisejevom dolasku u manastir prisustvovao je i stari isposnik Jegor. Uočivši tužnog starca, pristiglom mladom kaluđeru zasuziše oči, što niko tada i ne primijeti. Jelisej je brzo naučio naš jezik i sa zadovoljstvom podučavao mlade Paštroviće čitanju, pisanju i pjevanju. Bijaše među ljudima omiljen i drag. Skoro svakog jutra pogledom je ispraćao staroga Jegora, neumornog graditelja puta, kako odlazi na posao. 4. godine od dolaska, mladi Jelisej se razbolio. Dovodili su mu travare, spravljali meleme, ali bez boljitka. Uvidjevši da mu se približava zadnja ura, zatraži da mu u ćeliju dovedu sunarodnika, Jegora, i tu ih ostave same. Stade Jegor pokraj bolesničke postelje, pomilova rukom Jeliseja po kosi i približivši mu se prvi put tako blizu, uoči u kosi mladež njemu dobro poznat. Suznih očiju, on prepozna svoju jedinicu kćerku Elisavetu, radi koje se i otisnuo u nepoznati svijet, da tihuje pored mora i da gradnjom puta liječi rane koje ne zacjeljuju.
ugasnu mladi život u rano zimsko jutro, kad se dan od noći odvajao. Slomljen i izmučen, a već oronuo starac, nastavio je Jegor da kleše kameni put, ne progovorivši ni jednu jedinu riječ, sve dok na Čelobrdu nije postavio i posljednji kamen stepenika. Nakon 10 godina teškog strpljivog rada nastade kameni put kojim ugradi Jegor i svoju muku i kajanje. Nakon njegove smrti nazvaše seljani put po njemu. Jegor je sahranjen u porti manastira Praskvica, kao i njegova jedinica Elisaveta. Tu i danas stoji ploča na kojoj su isklesana njihova imena. Put još uvijek stoji, isklesan rukom, vođen tugom, blagosloven ljubavlju i zapečaćen tišinom.